sen ödemedin adına taşımalarında kasam bulup. Sen jodol bulma çağır gözü ölçüp tutam. Makul, makul. Men taşımalarımı var dere karıp koyum. O azın matematikadan elde taşıma bergen karayımız. Aziz Dodu Kuşka bir tamak cem satıp aldı. Alt tamakta 27 başlıkça bulun. Eğer de bir haftada Dodu Kuş 3 başlıkça cem cese, anda bu tamak kaçak da vacıdır. Oşonda 27 3 koşum 30 bulun. Men taşımalarımdan kaldım. Ben oynayabilirsem bulun. Ay, bulmaların reçeli münezez görmeye koy. Sinek çakar münezz bursa bulu. Münezzi terbiyalar gerek. Çınırımıza ettiği buluş gerek. Batı kıyınçılıklarda cemye biliş gerek. Kıyınçılıklar bozda ne körüşmek mi? Cenmek mi? Bırak kaydan alamam kıyınçılıklardı. Kaydan alam dep koyun. Birinci gezekleri tapşırmalarımızı doluğak var. Kitaplarımızı iletke gittim. Uşu gidenler değil mi? Cevap geçsin ki uşu gidenler. Oy! Biz kaydan gelip kaldık. Siler kimsin ya? Bulmalar bizi kalmaya kapat durmayın. Ödünü okup tüygen kitaptayın tanrı vardı. Hop! Çınıktı. Siler ben okuyacaklar kitaplar durmayısın abi. Men de siler görme gerek mi? Hazırladık taşımalarımda kardım. Kardım desin bir. Sen bir. Kırı diline, doğru diline, dış dili, prefeklerine, köktürün taşırmalarında kalan çok zor. Canım matematika sabununa. Meseleni tamamen kaldım. Siler ayıcaklar taşımalarım bana gereği çok. Ne gelecek ne can bana sana karşı bolup ıspır bir orada kıtırıp hesabım gerek. Biz bu bağımı saklaşmamız gerekir. Metinlerge çakın birim. Ola özünü ve karılmaya kalan taşırmalarını bölgesine yönetelim. Alacaklar kıyımcılıklar var mı? Var. Korkunçlarcı. Elbette. Hatta senin karılmaya kalan taşırmalarından karı için seni yönetelim. Ekipte o bağımda kelimesi tümölük konsolları böyle kalır kalasın. İşlese mesela göz bu taşımalardan para alamız. 1, 2, doktorlar. Bu sefer kalmaya kalkan ülkesinde kaltasın. 1, 2, 3. Kızı, bu uçakta çi çıkanlar var bu peki? Kör bulacakta agromatik örgüsü bulacaklar. Bilim Dairesi Dramatik Öyküsü'ne saat 16.00 Hoca İncetiş için getirip hazır saat 14.00 oldu. Ben sabah ufaklık boyunca tanıştırıp koyuyorum. Ufaklık duralım. Ben bilim. Ufaklık için gidiki saat 1 kadar 24 saat var. Turayı yazın. Sutka 4 bölükten turay. Sanki ufaklık 5.00'dan 12.00 hocayım. Gündüz ufaklık 12.00'dan 17.00 hocayım. Geçki ufaklık 17.00'dan 22.00 hocayım. Tünkü ufaklık 22.00'dan 5.00 hocayım. Bana takıl gündüz gücana tünkü ufaklık bana çek başlatıp etçi. Makul. Saat 9.00. Geçki vakit mene 21.00. Saat 13.00. Tünkü vakit mene 1.00. Saat 9'a 5 minuta kaldı. Cebol boso 8.55. Geçki vakit mene 20.55. Saat 9'dan 10 minuta öttü. Tünkü vakit mene 22.10. Azaman Sınar, dramatik öyküsüne geçip bir ciddi aldılar.
кыласыңар? Тегерек эмес, биз айлана чечек айлананын тегеректин чоң айырмасы бар. Айлана бул тегеректи чеги. Эгерде сен айлананы чийип аны кесип алсаң, тегерек болот. Билинбай карасаң, тегерек, а тегеректин чеги бар, бул айлана. Биз бул айлананын акыркы жагдай менен чийип алдык. Демек алган чөкөрдүн бойлатканды, ошондой эле акырдын узундугу градуска багалам. Биз белгилеп алган чеги айлананын борбору каалагандай туташтырып радиус табабыз. Айланада дагы диаметр түшүнүгү бар. Айлананын бобогу акыл өтүп, бети жагы туташтырган кесиги диаметр деп аталат. Мен эми айлана менен тегеректин айырмасын билдим. Силерге рахмат. Көрдүңбү, антип гүлдөрдү үзгөнгө, мурскалардын уюгун бузганга болбой, жаратылышты коргош керек. Эмнеге мен коргошум керек? Биз экология деген теманы өтпөдүк беле. Сен бул сабакта көңүл бурбай отурсаң керек да, ошол себептен түшүнбөй жатасың. Сен айланаңа көз чаптырып карачы, эмне деген кооз жаратылыш. Карачы, аюулар дагы келип калды. Азыр сага жаратылышка кандай мамиле кылыш керек, сакташ керек, коргош керек экендигин айтып берсиңчи. Биз айыбарыбыз тууралуу тааныштыра кетели. Акай бул Арктика аймагында жашаган эң чоң жырткычтардын бири. Ал түндүк аю деп аталган жана табияттын муз үстүндө жашоого эң сонун аякташкан жаныбар. Ак аюунун жүзү ак көңүлүнүн териси кара түстө болот. Бул кара тери күндүн жылуулугун жакшы камайт. Жүнү сүт, кырбет жана сууктан коргойт. Эркек каялар 2-3 метр узундукка жетет жана салмагы 450-300 килограмм болушу мүмкүн. Ургачыбары бир аз кичирээк, салмагы 150-100 килограмм болушу мүмкүн. Акайбар жыргыч болуп саналат. Негизги азыгы помуз балыгы жана башка живендер. Алар муз үстүндө анча кыбышат жана живендердин дем алуу үчүн чыккан тешиктерин күтүшөт. Ак аюулардын май катмары абдан калың 10 см чейин болуп, буздак суу менен абанын температурасына каршы коргоо берет. Жырткычтын күчтүү жин сезер жолдору бар. Алар 1 километр ыстыктан түленди байкай алышат. Кызыктуу фактылар: ак аюулар өз аймагын катуу коргошот жана көп учурда жалгыз жашашат. Муз үстүндө алар 40 км/саат ылдамдыкка чейин жүгүрө алышат. Билинбайбыз, жаратылышты экологияны коргошубуз керек. Экология грек сөзүнөн алынган, экоси жана логос илим деген сөздөрүнөн алынган. Адам жаны бар, өсүмдүк жана микроорганизмдердин өзара байланышы, аларды курчап турган чебе жөнүндө изилдөөчү илим. Адам жаратылыштын бөлүгү. Адамдардын жаратылышка, экологияга келтирген зыяндарды. Мен эми түшүндүм, жаратылышка аяр мамиле кылышыбыз керек экен. Билинбай, сен романтика өлкөсүнө шашыл. Асманды булут каптап келе жатат. Мен кыргыз калбай, эртерээк жетип ал. Буlut, ал кайда пайда болду? Мен булутну көрүп келип жатат. Азыр менин досторум жардамга келишинчи. Журайба түрүндө көргүң келеби? Ооба, абдан көрүп келип жатат. Жүзүндө чогуу көгөлү. Ушул каражаттар бөтөлкө, суюк самын, суу, салфетка. Алгач бөтөлкөнү кесип алып, салфетканы бөтөлкөгө байлайбыз. Жайын идишке 4-5 тамчы суюк самын куюп, ага бир аз суу куюп аралаштырабыз.
Алгач бөтөлгөн кесип алып, салфетканы бөтөлгөгө байлайбыз. Арастырып Bizde bulut payda oldu. Мага абдан жакшы. Рахмат силерге. Nargız bakta söndü. Ова, сен тура берген экенсиң. Sen hoşlandığın oylaman için annenin nargız bakta söndü kaldı. Sen belirgen tartışmalarda tuğra kayda oruna getiriş gereksin. Bolmasa gramatika örgüsüne ciddi albaysın. İçlere bulardı bakta söndü oylaman. Бизге бул тапшырмаларга китептерибиз жардамга келсинчи. Bilimay, biz sana candan vereliyiz. Sen жақсылап destek oldular. Билимай, сенин дарбыз тууралуу маалыматың жок окшойт. Мен сага маалымат берейин. Дарбыз таттуу, ширелүү, мөмө жана ашкабактар үлгүсүнө таандык. Ал дүйнөнүн көпчүлүк жеринде жайдын символу катары эсептелет. Анткени муздатылган дарбыз жашылсын эң сонун сертификаты азыр. Дарбыздың пайдалы қасиеттерін мен айтып берейін. Денсаулыққа пайдасы су бағасын сақтау. Дарбыздың 90%-дан ашығы судан тұрады. Бұл организмді жинастырады. Антиоксиданттар, ликопен жана витамин С эпин радикалдарға қарсы күресіп организмді жашартады. Қан басымын түшіру, калий, жүрек, қан табу системасын қолдап, қан басымын төмендетуге жардам береді. Иммунитетті бекемдеу, витамин С иммундық системаны бекемдейді. Бөйлөгө жакшы. Дарбыз бул бөйлөктү тазалоого жардам берет. Дарбыз мөмө да жашылса да деп эсептелет. Анткени ал ашкабак өсүмдүгүнө тиешелүү. Дүйнөдөгү эң чоң дарбыздын салмагы 159 килограмм болгон. Дарбыз өсүмдүгү боюнча Кытай биринчи орунда. Өзбек ал жерде эгилип бышат. Bilimay, Randağı sen oynağındır bakta üstmeyin. Alda soğuğa gelgenге çeyin bir top tata alır geçti talap kılar. Bir kadar жерде айдашат, андан соң тегиздеп турмай. Жайы сугарып алышат, көзүнө бышкан кезде комбайн менен жыйнап алышат. Андан соң буğday тегирменге барат, un алынат, ундан камыр жоорулуп, ар түрдүү нандар жасалат. Bilimay, emin mага нан деген сепесин түзүп бергилечи. Bilimbayга жардам берип мен түзүп берейин. Эмне? Нан, зататоч, нан кандай наанду ар түрдүүсүн айточ. Нан эмне болуп өсөт, бышат, желет, этиш, нан бардык тамактардан булгур, сүйлөп, нандын синоними токоч. Мен билдим, силерге рахмат. Берилген тапшырмаларыңыздын багыттары эсиңе сактап калат деп ишенем. Сен абдан чарчадың. Сучки келип жатат. Чыга, биз эртең болушубуз керек. Сузурду. Бул акчага сатылбай бизге жардам берип, бул жемиштердин салмагын табыштырган, анан ич аласыңар. Бизге дарбыз, анар, жүзүм жана салмактарын тапканга жардам берип койсуздарбы? Birinci сүрөт менен экинчи сүрөттү койсок 3 шиңгел жүзүм. Ананас жана арбуздун салмагы чыгат. 16 менен алмашты койсок 29га барат. Эми 4-сүрөттөгү дарбыз менен ананас салмагы 17 экенин эске алып, эмитсек 3 шиңгел жүзүм салмагы 29 кемитилген 17 барабар 12. Үчүнчү сүрөттөгү 2 анар, бир дарбыздын салмагы 15 килограмм болсо, дарбыздыкын кемитсек 2 анардын салмагы дарбыздыкын кемитсек 15 кемитилген 6, 2 анардын салмагы 6 килограмм. Мындан бир анардыкын табыш үчүн 6-ны 2-ге бөлсөк 3 чыгат. Бул бир шиңгел жүзүм. бир анардын салмагы.
математика, логика боюнча билимдерибизди калыптандырабыз. Look at our old friends are here. Yes, this looks heavens before. Hello, Billy Mike. Do you remember me? Yes, user Kyrgyz language book is here. And do you know me? Yes, you told us interesting stories. And I told you about our country. Oh yes, I remember. Hello, I'm the English book. Wow, a new book is here. Let's learn English. Look, this is a tree. It's green and tall. This is a tree. It's green and tall. Well done, Billy Mike. And that is a big rock. It's a big rock. I know a rhyme about it. Little rock on the ground, round and smooth, I found. Cold rock, hot rock. Touch it, don't drop. And look here, the beautiful flowers, the red flowers so bright, happy in the sunlight. Yellow flower, sunny day makes me want to play. I have wings, but I'm not a plane. I fly in the sky so blue and white. I chirp and sing in sun or rain. I build a nest high in a tree. What am I? I know, it's a bird. Well done. Do you like books? Yes, we like books. Математика сабагынан геометриялык фигуралардын түрлөрү жана алардын узуну туурасы атты тапканда үйрөнгөнсүңөр. Bilin Bay, senin bölümünün uzun turası kaça metr? Мен бөлмөмдүн узундугу 4 метр, туурасы 1 метрге кыска. Мен бөлмөмдүн узундугу канча квадрат метр? Аянты табыш үчүн бөлмөмдүн узуну туурасы Өйдөс узуну 4 метр, туурасы 1 метрге кыска болсо, туурасы 3 метр. Анда 4 барабар 12 квадрат метр, сенин бөлмөңдүн 12 квадрат метрге барабар экен. Senin bölümün dik uçlu tufanzıda eкен, bizimle başka katılım geometri figura yeniden tanışırız. Seni köyde büyük. Valla biz bu sırtı 3 figurаны көрүп турабыз. Ооба, биз математика сабагынан синеп жаткан геометриялык фигуралар менен таанышканбыз. Биз бул сыртты квадрат, üçбурчтук жана параллелограммды көрүп турабыз. Билесиңерби, ушул 3 фигураны аякты билdirдей болот. Кантип далилдечи? Мына üçбурчтукту тең экиге бөлүп, жанаша койсо, биринчи квадратка барабар квадрат болот. Ben de taktım.
Азамат Сынау. Грамматика үлгісінің шашылғыла. Акжол силерге. Это мой учебник русского языка. Здравствуй, учебник. Здравствуй, Пилипай. Сегодня ты не повторил государственный классный в дворе слова. Не знай грамматику русского языка. Позор, несчастье, преступление. Терпеть не могу, когда от меня замечания делают. Тем более мой учебник. Обижаюсь. Я же повторил безударные гласные. Если ты повторил, то выполни следующее задание. Какие гласные А или О надо писать на место пропусков? Первое предложение. На траве была прохладная роса. В слове «роса» пишется буква О, а проверочное слово «росы». Второе предложение. Я быстро иду по тропе к холму. В словах «по тропе» и «к холму» пишется буква О, а проверочное слово «тропы» и «холм». Третье предложение. Вода потекла по полям. В словах «вода» и «по полям» пишется буква О, а проверочное слово «воды» и «поле». Я сделал задание. Ай да молодец, Пилипай, безударные гласные в корне слова ты хорошо знаешь. Желаю тебе дальнейших успехов в учебе. Раз, два, три. Мене тартып. Мене мисалмен көп ойнабойм. Мен математикадан да ташып маселени туура эмес аталбайм. Мынды коеюнчу. Канча аптага жетиш үчүн 27-ні 3-кө бөлөп. Демек 9 аптага жетет экен. Тапшырмаларыңды аткарып жайдасыңбы? Ооба. Урматтуу ата-энелер, бул биздин сиздерге көргөзмөлөр сабагынан белектерибиз.
Kabupaten